Kalong jing sau sarong yak district ribhoi berokawai hakbai bei habret badang pule ka kelas 9. Bai lapa sekawai ke eksamen kebelatip kum ka UVK program. Bai la syakot bani shimbenta kum i scientist bakana atam. Ha ka young scientist program kebelapanya dangshan dak Indian Space Research Organization ISRO ha nesak kabadan umyam ha ka district ribhoi. Ini habret idei belatip keteng kum inafi sabet dis imle. Badang pule kelas 9 ha school berwa RMSA Secondary School berwa. Inapi sabet ide ikun jong uba version dingdo bad ikong Pranti Mary's imle nagashnong berwa ha district ribhoi. Ban penun buram me gejingla jing ni habret ban poi shadow kani kathong. Bad kumjo banang ai men sim shu bin nangla ban le bha ha gejing pule jong i. Ka office i District School Education Officer DSEO ribhoi lapanan buram i Nafisabet DCM le hak arpun raw tarik ujeliau arhajar arpusau. Hak office terekam jong office DSEO ribhoi. I Nafisabet la aku blairu ya ka Bharti Foundation kebalalong kanong lam khamat ban batai syapang ka UVK program. I Nafisabet iliyatho bahadian bila yu alhat bani shibbenta hak online quiz. Hak bana pedang arlak ngut kebele shimbenta ila syadjet ban letlong ka youngest scientist hak UVK program kebele penya dak ISRO hak ba ilio jingkai kumno ban shna rocket. Sho inapi sabet ila pan pauru ba imdan ni jingthu ban long ka scientist walai da ni jing snotenat ka science ndai da angnot ban long ka IAS officer. Ikong PL nonglat ibadai DSEO ka riboy ila aku blai ini habret ha ka jing la agajung i bawat agarta ke badang red bila la manwanra ek buram ya ke district bade ke jelah berokowai. Ikong PL nonglat ila aku blairu ya kinohikai ke berwa RMSA Secondary School bagi la bansai ke kena skol ke ban mi khmat kum ka youngest scientist sya ke program bala penlong da ka ISRO. Bat kumju iki kimi ki kpa. Ila kit bok ru ya ina Sabet ba indang 3 minit bat ban 3 stom syu agajung pulia jung i. Nam in la ban penurlong ya ke ai ka ba i angnot. Pagkatay nga kaday kalong ka Nafisabet DCM but misyong class 9 bakaskul nga kalong ka Barwa RMSA Secondary School suna. Ko ke lingba jong ka Bharti Foundation i Miss Dayu idan iwe inahikay ba lawan stisha ka school jongi ba introduce ikan ka program but nang ta napadeng arlak malayo select ikani na siya select ikan ka program but mala ngi hab te chate ba ni hab saat te yo but kila hikai ro yang ngi kumno shwaban shnai rocket kila hikai fe ngi nang ta kita ai rocket ba ni hab shna ba an si nga ban shnai rocket hantu kidan bun kina hikai ro kiba la guide ngi kila bu kina hikai ban guide nang ta ladangim nang rocket ba shna ro kila dan nang guide nang ta namdan ka jingtu ban la scientist nama ngakwa reven lang scientist. Lahe ada kani gajing kuling aku aban lang IS. Ko nakabangan bantay ada kita nak kasap bakidan kindi ban buri kindi ban piti bak kindi ban bu itu kasap jengki hakmat bak kenang bakin itu kasap jengki bakin boy besok perang bak kindi ban randir. Liasin benda kanika Young Scientist Program. Dari nak ni kadang, ba office minta resmi ni ai ki moment tu ye kum kadak kajing buram ye na ka benda kajing le sitom kajing ban boys kami kathong medla job ya ka nikong ya ka quiz competition hapding jong arlak put di student habaro kari India but lawan ba arta but ila yo susu manang participate ya kani ta young scientist program but ila la kan sina yung ni rocket but ni kitbok kiduyang ni by inang leminat hakikat isla but by insa hakawai kisni insa long scientist ba crown jong kari bet jat bedriu jong ni